Bismillah alhamdulillah mwiriwe mute mumeze mute muri amahoro nizere ko mumeze neza. Tugiye gukomeza rero kuri rya somo ryacu ry'icyarabu. Uyu munsi ntabwo turi bwiga ibintu byinshi cyane, uyu munsi turiga ibintu nka bitatu byonyine cyangwa amagambo atatu. Tuzajya twiga bikeya kugira ngo abantu babanze babishyire mu mutwe. Uyu munsi turabahera ku ijambo ryo kubaza, wenda ushaka nko kubaza umuntu ngo hehe aina. Ushobora kubaza, wenda bashobora kukubwira uri nk'umukozi wenda ahantu runaka, bakakubwira ngo genda uzane isahani ukaba utazi aho iri, uhita ubaza ngo aina sahanu, aina bivuga hehe, aina anta, uri hehe. Ushobora kubaza umuntu ngo uri hehe, aina anta, wowe urihe, wowe turi kuvugana, aina anta. Niba uri kuvugana n'umuntu utazi aho ari, ushobora kumubaza ngo aina anta, wowe uri hehe. Cyangwa telefone, wenda bakagutuma telefone, for example, ntabwo uzi telefone aho iri, uhita ubaza ngo ila aina telefone, ila aina sahan, ila aina icyo ushaka cyose ukoresha ijambo aina. Ijambo aina bivuga hehe, aina telefone iri hehe. Aina anta bivuga ngo wowe uri hehe. Iryo ni ijambo rya mbere tugiye kwiga uyu munsi. Ijambo aina bivuga ngo hehe. Ushobora ikoreshwa ku bantu ndetse no ku bintu. Ntabwo hano turi bukoreshe amategeko y'icyarabu kubera yuko turi kwiga bya ni kujisaidia. Kwa Kiswahili wanasema ni kujisaidia sisi wenyewe. Ni ukwisaidira nyine, ni ukugira ngo twifashe turebe yuko iminsi yakwicuma bijyanye n'akazi turimo inshallah bikhair. Ni ukuvuga ngo rero ijambo kalima aina ni ukubaza ngo hehe, aina anta, wowe uri hehe, wowe tuvugana uri he. Bosi wawe ashobora kukubwira ngo ndi hano, ana huna, ukamubwira ngo aina anta, uri hehe wewe uko ntakubona, sibyo? Irindi jambo rya kabiri ni ukubaza ngo ryari. Ijambo rya kabiri rirabaza ngo ryari. Ryari mu cyarabu ni mata, ryari. Ijambo ryari ni mata. Ushobora kubaza umuntu ngo uragera mu rugo ryari, mata satawassal ila bait, uragera mu rugo ryari, sibyo? Ushobora kubaza umuntu ryari, mata. Ushobora kubaza ngo turateka ryari, ugakoresha mata, sibyo? Iryo jambo rero mata bivuga mu Kinyarwanda ryari. Iryo ni ijambo rya kabiri. Ijambo rya gatatu ntabwo tuzajya twiga ibintu byinshi cyane kugira ngo tujye tubishyira mu mutwe. Twabonye ko ijambo rya mbere ari aina. Ushobora kubaza umuntu ngo aina anta, uri hehe. Aina telefone iri hehe. Aina qalam, ikaramu iri hehe. Ni ijambo mbese rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Ijambo rya kabiri tubonye ni mata, ryari. Impamvu iri jambo naryo narizanye mu imbere, for example, bashobora kukubwira ngo uyu munsi turateka ibishyimbo, for example, warangiza ukababwira ngo turabiteka ryari, sibyo? Iryo jambo duheraho ni mata rivuga ryari. Noneho ushobora gukosereza umuntu, iri jambo ni rirerire, reka twigire gufi. Iyo ushaka kuvugisha umuntu, wenda nka kuriya tuvuga ngo excuse me cyangwa sorry, ushaka kubwira umuntu wenda umuntu mwenye heshima, uri umuntu wubashye, umuntu wahaye agaciro, uramubwira ngo afwan, ukabona kumubwira afwan, ukamubwira, sibyo? Niba ushaka kugira ikintu umubwira afwan, ugahita umubwira bya bindi ushaka kumubwira, sibyo? Iri jambo afwan rikora n'igihe umuntu, for example, akugiriye neza, aragushimiye,
arakubwira ati jazakallahu khair, Imana iguhe ibyiza, nawe uhita umubwira ngo afwan. Naho ngaho naryo iri jambo rirakora. No kuvuga ngo rikora mu nzira nyinshi zitandukanye. Rishobora gukora uri kwiyegisikiza ku muntu kugira ngo ubone yuko umuvugisha wenda cyangwa umusaba pardon, nkuko mu gifaransa ubwira umuntu ati pardon warangiza ukamuvugisha, cyangwa urikoresha uri gushimira nawe umuntu kugiriye neza, afwan, sibyo? No kuvuga ngo twiza amagambo atatu. Ntabwo tugomba kwiga ibintu byinshi cyane, kubera ko nitwiga byinshi ntabwo tuzabihedeka, ntabwo tuzabishyira mu mutwe ngo bikunde. Ijambo rya mbere twahereyeho ni aina. Ushobora kubaza ngo aina telefone, telefone iri hehe? Ijambo telefone ni ijambo rikoreshwa mu ndimi nyinshi zitandukanye, ariko ubundi mu Cyarabu telefone yitwa hatif, aina hatif. Ariko kubera yuko turimo twisayidira turavuga telefone, kubera ko buri muntu wese azi telefone, yaba ari twebwe ndetse na ba nyir'ururimi bose bazi telefone. Aina telefone. For example, aina ta'am, ibiryo biri hehe? Aina dawa, imiti iri hehe? Tuzabanza twiga nyine bya bindi nkenerwa mu buzima, umenye niba urwaye uko wisabira imiti, uridu dawa, nkuko twabibonye. Bakubwira ngo genda ufate imiti, warangiza ukabaza ngo aina dawa, imiti iri hehe? Imiti ndayinywa ryari? Utuntu nk'utwo ngutwo nitwo tugomba kwiga kugira ngo tumenye byibuze mu mezi make ashoboka inshallah bikhair tuzabe tuzi ururimi rw'Icyarabu kwisayidira. Ntabwo turi kwiga ururimi ngo tubyinjire mu mategeko, ahubwo turi kwiga ururimi rwo kwisayidira inshallah bikhair. Jazakumullahu khair. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo n'irindi somo ry'ubutaha rizakugeraho mu buryo bworoshye. Jazakallah. Tayyib.